好，接下来咱要看到这个真严重风台啊，这叫海鸡母，这就是海鸥风台，伫菲律宾上岸过来的所在，拢起大水，直升机咧执行救人的任务，半路啊摔死。目前这场风台造成上无58人死亡，超过20万人无家可归。街路顶拢是黄土水，花桂树铺伫水边，汽车也浸水。河水中大水，南参着大量土沙冲对桥墩去。Kusog juga yung hangin gabi. Kusog-kusog. Hindi na mo masabtan ng kakusgon sa hangin din. Napag-i-plus flood na nadala sa kuwan. Grabe. 风台海鸥探过菲律宾，带来颱风大雨，造成国内所在做大水。Una, doon kami sa first floor po kami. Pero pag yung tumaas ng tubig, napunta kami sa second floor. Tapos umabot na sa second floor, pumunta na po kami sa bubong. 虽然这马水已经退，不过规座城市路苍苍，汽车浸水，塔做一伙挡伫咧车路顶，真侪经济厝拢互风雨破坏去。 Halos lahat nasira sa ground floor, sir. Ang TV, yung mga sa kitchen, sa sliding door, sa aircon, at sa mga bintana po, sir. Lahat yung sa ground floor, sira talaga. 死伤者大部分集中伫第二大城小部，而且也有10个人失踪。因为小部伫1个月前才大地震，即卖会当讲是无比严重过。海鸥风台登陆菲律宾了后，虽然强度已经来减少，也毋过每1点钟的风速要远达到120公里，目前正在向越南前进。专家烦恼海鸥会伫南海恢复强度，造成越南的灾情。 Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。